Kaj radiš? A nemam pojma kaj radim, zato što sam ovaj video već snimio i sad ga moram ponovo snimiti. A sad će mi tu došao moj prijatelj koji ima drona, jer ja još nemam drona. Uglavnom ekipa, vrijeme je da vam predstavim svoje novo prijevozno sredstvo. Nisam Casey Neistat pa nemam električni skate, ali imam nešto još možda malo luđe. Luđe i bolje. Seat mi se javio da imaju novo prijevozno sredstvo u suradnji sa Segwayom. Segway je onaj što onak, jel da? Ono što se naginje na hoverboard. Tako da ono, Seat i Segway dosta dobro zvuči i mislim da je vrijeme da vam predstavim durururu. Prvo da pokažem kako funkcionira, jel da? Znači tu imate brzinomjer, koliko imate baterije vam piše i ovo tu je u kojem je modu. Crveni mod je sport mod, bam, dopusti bluetooth, tražiti ga i evo ga spojeni. 2 put klikniš sport mod. Jednom klikneš, upali ti se svića, buras, dosta dobra svića. I ispod svijetli, ali sad ne radite vidjeti jer je dan ono i možeš mijenjati boje, ja sam stavio ljubičastu i rozu jer sam muško. Ali dobra stvar svega toga je da i vi možete osvojiti jedan. Znači trebate samo objaviti sliku / video mjesta gdje bi ga vi vozili, znači neka cool lokacija i staviti hashtag, ovdje ću vam pisati hashtag bam 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 and he's gone. Leti, jel da? Davaj. Kako raketa je? Bomba. Ovo traku. Imaš top case. Uglavnom vide vas svi u prometu ako se oko tog sekirate. Bog dečki, kaj ima, niste se dugo vidjeli, kaj ima, daj cap. Kaj vi ste neki hustler, ja, vi mislite da možete mene na tim biciklićima uvatiti, mene na ovom rovom. Gledaj kak sad svijetli. Predobro. Možete mene uvatiti na tim biciklima? Mislite? Koliko ste posto sigurni? Aj, sad ćemo vidjeti. Ne! Pazi jama! Idemo, stari! Ba! Kaj sad ti nemaš ovo? Gospodine, pomozite mi! Gospodine, pomozite mi! Ovi me hoće tući. Hoće me istući. Hoće me tući oni. Pomozite mi! Ne, gospodine! Hoće mi ukrast romobil, ne!
Sorry. Jesi dobro? Da. Znam da mom romobilu nije niš, jednak je tvoj bajs. Sorry. Uvatili ste me. Vome ste dobri, dečki. Koliko vam je trebalo da me uvatite? Lagano hlađenje pod dronom, a? Lako tak, da ja bi malo. A iskreno spori. Nisam. Brži bi bili na ovom romobilu. Bi. Da. Hvata divlju životinju rukom, vidje ga. Vidje ga. Znate da vi dečki da i vi možete osvojiti ovaj romobil. Znači morate na Instagram objaviti fotku gdje bi ga vi vozili i napisati zašto je ta lokacija cool, zašto ga baš vi trebate osvojiti. Bilo di, može biti ovdje, može biti kod bake, dede, mame, tate, strine, tetke. Čak i vi možete osvojiti ovaj romobil, gospod. Na Instagram samo, znate Instagram? Objavite sliku i stavite hashtag Seat Extra iskustvo. Ali ne, ozbiljno, možeš osvojiti. Dobro. Hoćeš objaviti sliku? Da. Do kada traje nagradna igra? Brijem da još 3-4 tjedna. Odite na Seat Hrvatska, tamo pišu sva pravila. Ovaj dečko se prijavio. Ima brutalnu prijavu, nemojte baš očekivati ko on jer on ima letjelicu, ali ti imaš zgodnu sestru, jel tako? Ne. Nemaš, onda buraz ne bi se ni prijavljivati. Ajde se daj čak. Uglavnom, dečki su mu uvatili, ja sam mrtav mokar. Hvala na gledanju, lajkite video ako vam se svidio. Hvala Pavko tu, možeš sad shoutoutat, Sky.media. Samo Sky.media, ljudi zapratite. Link u opisu videa. I to je to, pretplatite se, nabavite svoj merch, iako trenutno nemam jer opet mi u pranju, www.forhustlers.com. I to je to, do sljedećeg videa. Pozdrav. Vozi me, ovo sunce ko za nas, napokon leto prelep grad, tijesno sad. Stvorile su više priče, ono hoću sve da uzmem, ja hoću sve da uzmem, ali hoću sve za nas.